dan, Jelena. Dobar dan, Hana. Kako si? Šta radiš? Pa evo, izvrsno provodim jutro doma, eto, Odmaraš? odmaram nakon radne nedjelje i pripremam se za nove radne pobjede. Šta radiš? Gdje radiš ovih dana? Ovih dana radim kao i mnogih dana prije. Dakle, radim kao producentica jednog ljetnog festivala u Kastvu. Dakle, produciram ljetni festival u trajanju od 2 mjeseca, Kastavsko kulturno leto, i već sada bavimo se pripremom programa i u biti spremamo tu 25. obljetnicu koja je veoma bitna, tako da radi se na veliko. Radi se o udruzi, jel da? Tako je. Ili udruga. Pa daj mi reci, molim te, ti si sudjelovala u jednom dijelu edukacije, mi znamo kako ti je edukacija pomogla u radu u udruzi? A evo, kao što i sam ovaj kadar govori, EU akademija koju sam pohađala pri vašoj udruzi je vrlo bitna u mom životu. Vidite da pored plakata mog omiljenog kipara stoji i diploma EU akademije. Dakle, sada bez zezancije. A zaista, eto, sama edukacija me potaknula na rad vezan uz prijavu projekata i samo razmišljanje o projektima. Predavanja su bila vrlo stimulativna i posebno predavačice, tako da same pluseve zapravo iz tog ciklusa edukacije sam dobila za svoj rad i općenito u nekakvom privatnom kontekstu, iz razloga što naučila sam eto zaista dobar dio toga što je vezano uz prijavu projekata i same mogućnosti kako fizičkih osoba, tako udruga i drugih subjekata u tom nekakvom svijetu projekata i projektnog menadžmenta. Jesi li već prakticirala pisanje projekata, kako se snalaziš u praksi? Pa jesam, eto, moram priznati da jesam, da mi je puno lakše sada sa svim tim izaći na kraj, kada vam netko pruži strukturu koja ima i glavu i rep, kada netko koji ima puno iskustva u tome zapravo vodi cijelu grupu ljudi kroz to, mislim da ne može biti kasnije teško ako se išta uhvatilo. Dakle, sa onim što smo tamo dobili i čuli, bez problema možemo i sa najtežim zahtjevima hendlati nakon. Imaš li neki savjet možda za one koji se premišljaju, trebaju li upisati edukaciju, mi znamo kako, što bi im poručila? Mislim da se nemaju šta premišljati, da svakako iskoriste tu priliku, jer eto, ja nisam ni u jednom trenutku požalila. Dapače, već sad razmišljam i gledam stranice od CTK da li se nudi nešto novo i da li bih mogla ponovo biti zapravo, kako bi se to reklo? Polaznica. Polaznica. Jelena, hvala ti. Hvala te. Nadamo se da ćeš biti naša polaznica. Hvala lijepa.